Hello! Konačno i ja na tvom vlogu. Konačno i ti tu. I konačno sedim tu. Moram nekoga i behind the scenes da snimim. Da ne budeš morao brisati. Ljudi, mi se nalazimo na Trgu Slobode u Tuzli i 9.12. ova ovdje gospođica pjeva. Za cijelu Tuzlu. Molim lijepo. Ili ćemo reći Tuzlanski kanton. Pa za sve ljude koji žele. Za sve ljude koji žele. Ajde, nek svi dođu. Ljudi, Ilma će se popeti na ujelku gore. Ti ćeš se. Ja ću popeti da snima. Tiš snima da dođu. Evo, vidimo do turističke zajednice gdje je pres konferencija jednog nastupa. Jedna super ekipa, malo ću vam snimati tamo. Ilma, jesi uzbuđena što prvi put u Tuzli pjevaš? Jesam, iskreno jesam. Gostovala sam više puta u Tuzli. Aha. Dugo najavljivan je, rećemo tako, koncert. Očekivani, tako. Nego kako? Imam jako puno publike ovdje, ljudi koji me vole i prate od samih mojih početaka, od samog starta. I evo, jako me raduje. Prvi put, ali nadam se ne i posljednji. Kakvi posljednji? Tek smo počeli. Ja sam rekao Ilmi, Tuzla kad zavoli nekoga. Znači, to je stalno. I jako je lijepo, ovaj trg je prelijep, tako da nadam se da će biti mjesta. Biće još ljepši kad bude krcat. Nadam se da će biti mjesta. Jaša će neko. Ilma, hajmo na prestaj, da vidimo ko te čeka tamo. Hajde. Grada Tuzle i evo, drago nam je da danas imamo priliku da najavimo ovako lijep program koji smo pripremili za našu tradicionalnu manifestaciju Zima u Tuzli koju ove godine otvaramo 9. decembra. Ja bih za uvod zamolila gospodina Zijada Lugavića, pomoćnika gradonačelnika Tuzle za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu, da se obrati u ime grada Tuzle. Izvolite, Zijada. Hvala, Amra. Meni je danas pripala veoma velika čast i zadovoljstvo da sa ovako 3 lijepe dame budem u društvu i najavim jednu veoma lijepu manifestaciju koja se već duži niz godina održava u našem gradu. Dakle, manifestaciju u toku ovih 31 dan ćemo imati najmanje 17 noći uživo program, dakle muziku uživo, muzičke izvođače koji će nekako se potruditi dakle, da svim posjetiocima učine boravak u našem gradu, na našem Trgu Slobode, na našoj Zimi u Tuzli, što ugodnijim i što zabavnijim. Ono što nam je također drago da ove godine, za razliku od prethodnih, ćemo imati i bogat program za djecu. Naime, u dane vikenda smo obezbijedili zaista jedan izuzetno atraktivan program za najmlađe, dakle u nedjelje koje slijede, dakle 11., 18. i 25. decembra ćemo imati posebno pripremljen program sa animatorima, maskotama, nagradnim igrama, plesnom zabavom za naše najmlađe. To će biti svake nedelje od 12 do 14 sati, a tradicionalno, kao što je grad Tuzla već naučio svoje mališane, ali i njihove roditelje, 31. decembra u 12 sati će biti i dječja nova godina, kada ćemo također imati posebno osmišljen program za naše najmlađe. Koji se isto tako prezivaju Karahmet. Tako da, zahvalila bi se na lijepoj najavi. Ne znam šta da kažem dodatno povodom toga, osim da je koncert 9.12. Meni je zaista veliko zadovoljstvo da imam priliku da prva nastupim na otvorenju Zime u Tuzli. Ja ću se naravno sa svoje strane potruditi da ispunim svoj zadatak, a to je da zabavim publiku koja dolazi i naravno da plešemo i da se zagrijemo u najljepšem duhu. I onako kako to najbolje naravno ja i radim, daću sve od sebe, također dolazim sa svojom ekipom, full bandom sa kojim već odavno radim. Ja sam nekako i evo na samom, hajmo reći, početku svoje karijere, međutim želim da idem jednim kvalitetnim i dugotrajnim putem. Meni je drago da to ljudi iz Bosne i Hercegovine također prepoznaju i da me žele i slušati i gledati kada je pitan. Ja došao kod moje prijateljice. Prijateljice. Gdje si djeca? Gdje su djeca? Zašto nisi kući? Sad sam vidio sina hoda po bingu. Znam da Ahmed mu nije najavio odlazak u bingo. Elem, došao sam ljudi do Malpezije, hajmo prvo gore nasprat, pa ćemo onda sići dole. Naime, cijelu narednu sedmicu je sniženje u Malpeziji, ali do 50% na sve je sniženo. Sad nešto je 10, nešto je 20, nešto 30, nešto 40, nešto 50. Ja namislio tako da se razlikuje po bojama. Evo vidite, na primjer, ovaj luster je snižen 50%.
Ovaj luster 50%. Sve što vidite crveno, evo, naranđasto 40%, ovo je rezervisano nešto. Ovaj predivni luster 30%. Baš je lijep. Uzeo bih ga u svoj stan da imam isti. Evo 40% ovaj luster, 50%, stvarno Malpeza rasvjeta, ne zato što je moja prijateljica Emina, nego zaista imaju asortiman kakav nema niko u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Imaju preko par stotina modela. Evo da vam pokažem sad ja ne mogu detaljicati o svakom posebno, ali evo vidite, ovaj 40% luster snižen, idealan za neke trpezarije, znači on je nekih 200 maraka, sad je 400. Vidite ovih ovdje. Da, vidite, ovaj. Evo, da vam sad ne pričam, evo ima nešto iz nove kolekcije, to je 10% sniženo, ali je sniženo opet, ima nekakvih, vidite ovaj 50% koji ima nekakvu veliku prostoriju, ovo pada savršeno. Ovo je jedan od najprodavanijih stalno modela, evo i ovo je nešto novo, ali da, ovo vole mnogi. Neko voli, na primjer, kristale, ja nisam strašni fan kristala, ali svi kristali su vam sniženi 50% i stvarno je dobro sniženje, stvarno je dobro. Ja im jednostavno zezam kao nisi nešto uvijek podat na tim sniženjima, ali sad se stvarno sve je super sniženo. Evo ga, ovo je novo nešto 10%, evo vidite, ovo je 25%, ovo je nekakav za velike skroz prostore, evo je 50%, vidite koliki je luster, stvarno ogromno. Lampa, evo ima i ovaj manji, evo ima i ovaj. Ovo je ono što ljudi vole jako, ovo vam je ovdje sve sniženo na 20%, a vidite ovaj ovdje kako je lijep 50%. Zar ne? 40%. Stvarno, ovakav je kod mene kući, baš iz Malpeze, ovakav nekakav. 30%, ma stvarno super asortimana ima. Sad ću vam se ići dole pa pokazati isto. Inače, ljudi, Malpeza se nalazi preko puta termoelektrane u Tuzli, odnosno na Šičkom gotovo. I postoji, sad će im 5. rođendan, vjerovali ili ne. Tako da, evo sad ću vam pokazati što ima i na donjem spratu, odnosno u prizemlju, na prvom spratu. I tu je sve sniženo, naravno, kao i gore. Vidite, ovaj simpatični luster je snižen 40%. 10% ovo iz nove kolekcije nešto. I lampe su snižene, da znate. Imaju dosta plafonjera, kome je to interesantno. Vidite ovaj luster, 30%. Vidite, sve 30. Evo i ovaj 30% luster. Stvarno puno toga. Vidite vi ovo što najviše ide, moja prijateljica je snizla 50%. Boga mi ovi bijeli najviše. Najpopularniji u posljednje vrijeme svoji i predivni su zaista. Vidite ovo koliko lijepava su zidnava lampa. Perfektno. I ovi spotovi su super popularni, oni su svi sniženi očigledno 10%. 40%. Evo, čuj, moja prijateljica ovamo ljuta je bezobrazan. Evo je nešto iz nove kolekcije, 10%. Joj, kako mi je ovo lijepo. 10%. Ima svega zaista. Ima ja vidjeći. Vidite ovo gor. Super ima zaista rasvjete. Svako može naći doslovno šta god mu treba. Pogledajte. Vidite. Eto, ljudi dragi, to je ukratko to. Pozdravio bih vas. Samo da pitam još nešto moju prijateljicu.
Ama nemoj me snimat, prestani. Hoćeš da te snimam, da mi samo reci jednu stvar. Kako zvala Malpezi ime? Ja ne smijem reći. Molim te. Ne smijem. Molim te. Nemoj to govoriti. Molim te. To je najbolja priča Poslovna tajna. ikada. Moram ja ljudima ispričat. Ljudi, moja prijateljica ukucala na engleskom light i išla kroz Google Translate. I na Esperanto light znači lagano, a ona mislila svjetlo i tako Malpeza. Eto vidite vi, od šale nastade ozbiljan brend, Emina sad ima jedan ozbiljan brend zaista. I ja sam uspjeh mojih prijatelja i moj uspjeh, tako da sam sretan, nadam se da ćete naći nešto za sebe. Uskoro dolazi puno novih modela, to znam. Tako da, eto, to je to. Odo dalje. Bye! Ljudi, ja sam lagano krenuo u teretanu. Sat je 15 do 7. Amira, dolazi nam moja prijateljica, Dženeta. Amira pravi, boga mi nakuhala svega, moram da priznam. Sad ću vam pokazati. Evo, reci prvo sarma. Evo, sarma. Sarma, kuhani krompir pa zapečen na maslac. Patliđani. Pa evo vam piletinu, da pokažemo i satricu. Jao. Evo piletina. Evo satrica. Ljudi, šta vam nisam pokazala? Reću im. Evo sirnica, peče se. Uj, zamaglim. Eto. Eto ljudi dragi, toliko. Odoh u teretanu, ukoliko uspijem, ja imam se samo do sat vremena da istrčim se i da uradim kardio i to je to. Bye! Hajde, tamo se s Ademirom dogovori da idem ja u teretanu. Ajde, Amira. Hoću Boganu. Ajde. Ljudi, završio sam s treningom, onda se skinem, ova kuća se suširam, i tamo će doći Dženeta, ako već nije došla. Bye! Od izgledam kao da me poplava izbacila. Otprilike. Moram da se obrijem. Sinoć prijateljica moja je sjedila do nekih 12 sati, družili smo se, zaboravio sam da snimim, tako nam je bilo fino. Amira je boga mi nakuhala sinoć svašta. Evo je opet kuha. Dođi da im pokažem šta kuham. Hajde da vas malo provedemo kroz postupak kuhanja mjernog. A što danas primaš za... Danas imamo za na ručak, meniju... sačekaj. Aj, opeko se. Imamo kupus kelj. Dobro. Evo, pokazat ću vam ako budem mogla da čitav postupak. Znači, isječem, operim kupus kelj, isječem ga sitno. Kako se zove na drugom jeziku nekom? Nema drugog jezika. Kupus kelj je kupus kelj svugdje. I onda ogulim 1, 2, 3 krompira, ubacim, posolim i pustim da se kuha. Kad se skuha... Koliko dugo se kuha? Dok ne bude omekšalo. Treba mu jedno 15-20, ma više kelj nego krompir. Krompir će biti prije nego kelj. I onda fino stavite maslinovog ulja, stavite 1, 3, 4 čehna bijelog luka i sve dobro izmiješate i dobijete ko piru, ali piru sa zeljem. Ali jel se pasira? Ne, šta se pasirati? Iscijedi se voda kad se završi kuhanje. I to se onda puno miješa i onda se onda pretvori... Jest, i pretvori se onako ko u onaj, kako se zove, ko u piru. Jest. Dobro. Stavite malo bibera kako ko voli. A s druge strane? S druge strane su tufahije. Evo, ostalo mi malo jabuka, hajde da iskoristim, nije nešto puno. Dobro. Za tufahije vam trebaju nakisele jabuke, a ove moje izgleda baš nisu neke nakisele. Ja, pucaju. Nema veze. Neću. Koliko se one kuhaju? Dok ne budu fino mekšale. I u čemu se kuhaju? Kuhaju se u agdi. Kako se pravi jagda i šta je jagda? Ne znaju to svi. Agda je, ukuha se voda i šećer. Koliko šećera, koliko vode? Ništa, ja to sve ofrljeka. Nema u mene koliko onog. Sve ofrljeka. Godine ovako, kad su godinama ideš, sve onda radiš ofrljeka. Znači, moja tetka na sema pravi tako što stavi jabuke neoguljene i onda ih kasnije samo skine kožicu. Ne mogu ja to. One budu crvene. Pa eto i u mene će biti crvene. Pa neće. Ajde, žute će biti žuta, a crvene će biti crvene. Kako god, ljudi dragi, pokazat ćemo vam i ostatak što Amira pravi. Pravi šnicle faširane. Da. Hoćeš pokazati postupak? Hoću, pokazat ću postupak i šnicli. A i za fil za tufahije. Eto, imate i... Fil za tufahije samelju se samo orasi
I doda se u orahe samljevene agde, ove gdje ste kuhali jabuke. I dodate vanilin šećer jedan. I onda filujete, da nafilujemo tufahije. Evo, samljala sam orahe, jedan vanilin šećer. I sad uzimam ovu vodu gdje su se kuhale jabuke. Promiješam. I nafilujem tufahije. Čekajte, još malo mora. Ja to sve ljudi radim od oka, ja to ništa ne mjerim, ne vagam. Tu je taj fil, znači sami orasi. Nafilujem jabuke. I odozgo samo stavim, umutim jedan šlag i stavim i to je to. Tufahije gotove i pojedu se za sekundu. Ovo će mir za pojest dok se okrenim. A sad ću vam pokazati kako pravim faširani šnicl. No i gdje si? Ovo sam imala neke jabuke u kući. Rekao da ih iskoristim. Hajde stavi deru ovo da ja podarim odmah. Ne možeš poderati. Ma mogu. Ma ne što možeš. ne mogu? Ma ne možeš. Ma ko kaže, sašidite. Joooo. Evo, hajde poderi. Hoš poderat? Neću. Pa što nećeš? Čekaš da dođe šlag na tortu. A šlaga u kući nema, id mir za ovo. Tamo neću se bez šlaga. Neću da, ja ću sebi staviti, ja imam šlaga, tebi neću staviti. Okej. Ja šlaga, moj da ja idem da kupujem. Da te malo ljubim. Da ljubim. Da ljubim. Da ljubim te. Da ljubim te. Uj, ne možeš ti. U što poziraš? Hod da te vidim. Hod da te ljubim. Hodi. Hodi, ljubim te. Hodi brzo. Dođi. Brzo, ljubim te. Hodi, hodi, hodi. Joj, interesuje gdje je hrana. I ona je postala ljudi prava izjavica. Hodi, ljubim te. Hodi, brzo se ljubiš. Hodi, brzo se ljubiš. Hajde ti mene ljubi, no, ljubi, ljubi. Hajde, ljubi me. Oj, Bože, dragi. Hajde me ljubi. Hajde, ljubi, evo. Idi. Oj, Bože. Hajde, ljubi. Ljubi me. Ljubi. Evo ljudi, kad su šnicli u pitanju, Mira je ekspert. Jesel? Ne snimaj me, moram staviti maramu na glavu, opada mi kosa. Jela, Mira? Šta? Jesi li ekspert kad su šnicli u pitanju? Pa ne znam, ja sve radim po receptu kako me je moja mati naučila. Znači ljudi, Mira uvijek melje meso,
Nikad ne uzima sa Nikad ja nisam uzela iz one tepsije u mesnici, ja ne znam šta oni onda melju. Ja uđem u mesnicu. Pa ne, nego melju oni, sve okej, ali bude dosta bijelog onog bude masnoće. Ja kažem, odsjeci mi od ovog komada i samelji mi. Hajde vidimo. Ugulila sam bijeli luk. Dobro. Stavi ovu svoju spravicu za bijeli luk. Pa ja da bude sitno, da se ne osjeti luk. Da se osjeti, ali da se ne može jesti. Da ne bude ono komadi pod zubima. Dobro, Amira. Koliko? Sad će me pitat koliko staviš. Sve radimo o prilike, ništa. Ko što bi Srbi rekli, čeno. Čeno ja, nema u mene mjere. Čehno, ide, evo 6 čehna bijelog luka. Pa lijepo je da se osjeti aroma bijelog luka. Koliko god vi volite, toliko ide svega. Jesu, svak poželj. Dobro. Hajmo dalje. Ide jedno jaje, ljudi dragi. Prije Amira stavila i hljeba. Znate šta, ja uvijek se stavi hljeb da šnicle unutra budu razabraniji. Vlažnog hljeba. Vlažnog hljeba, jest. Ali kako ja se trudim koliko toliko da jedem zdravo, kažem Amira, hajmojte bez hljeba. Stavim bibera otprilike i kad staviš jedno jaje, a na manju količinu mesa nego što treba, ne može bude gnjecavo, a hljeb pokupi. Stavim vegete. Inače možemo koristiti onu, jao koliko stavim. Ništa to nije na ovo mesa, I sad fino izradim rukama. Neko stavlja rukavice, ja ne stavljam, u mene su, dobro, pravimo operim ruke i to je to. Eto ljudi, to je sad spremno za pečenje. Ma nije još spremno, ovo sad malo treba staviti u frižider da se malo stisne ovo jaje. I onda, po neki možda 20 minuta. I onda se uvalja u brašno. Oblikujem i uvaljam u brašno i na vruće ulje. Ne da vam bude vrelo. Možda mrvice da se uvalja da bi bio ljepše. Ne može. Može, bogom. Ne može. Što ne može? Eto, fino izradite da se izjednači ova masa i onda oblikujete onako u one krugove, isplješćujete i na vruće ulje. Eto. Inače, ljudi, ne mogu vam dovoljno nahvaliti ovaj Philips pročišćivač. Kako mi nemamo napu u kući, evo ja ću ga samo upaliti i on će da pokupi sve ove mirise. Sinoć smo to probali baš kad je Amira kuhala i zaista fantastično. Evo sad on već počinje da radi. Trebalo da se pojavi crvenkasta boja, što znači da je velika koncentracija tih nekih gasova koji nisu dobri. Evo Amira je ovdje. Ovo što si prljava Amira sve okolo. Ma nemoj. Evo, ja to za sekundu počinu. Da vidimo kako izgleda. Evo, sad ću. Evo vidite ljudi, evo ga. Ovo se probudilo, pročišćivač. I usisa doslovno, ljudi, ne osjetite smrad, bože oprosti, smrad koji prouzrokuje kuhanje. Sve ljudi što kuhate, znate kako Mirza kuha? U njega sve na najjačim. I onda to samo izgori i džesi muju u potoku. Sve se mora... A kod je na pet, izvini. Sad sam pojačala na pet. A sad ću im pokazati... Sad ću im pokazati kako će kupus ovaj. Ja malo okrenim, no? Nemoj okretat, nema šta okrenim, tek sam to stavila. Ma ne, već. Hajde vidimo kupus, donesi ovamo mi. Evo da vam pokažem kako Amira to radi ovo. Vidite ljudi sad, 83 su čestice. I onda vi ovdje možete vidite šta je čega, gdje, koliko. Super je, zaista super. Reci Amira. Da. Jel da kako je sinoć usao, ništa se nije osjetila hrana? Fantastično stvar. Majke mi. Ajde, pokaži nam. Evo sad. Ljudi, u planu mi je da u kuhinji još uradim i to je to. Malo ljudi stavite maslinovog ulja. Vrlo malo vegete jer sam ja to posolila kad sam kuhala. Dobro. Oj. Još malo ovako rukom uzmete neki krompirić.
A ko ćemo salatu? Neš nikad. Molim. Neš nikad. Opet uzmete krompirić još, ja? Evo, opet ću i ovo, znači, kroz ovaj... Nakon ovog jela nema ljubljenja, ljude? Ma šta me briga, jede sav narod, bolje, ovo ne treba ti nikakav antibiotik. Ja. Ovo je lijek za sve. Dobro. Šuti. Ovo pređe u kuharski vlog, ali ja znam da ljudi vole ovo. Čitav svijet jede bijeli luk. Dobro. Ja ga volim, ljudi, stvarno volim, ali ne mogu ga jest kad idem na posao. Ali vikendom kad sam kod kuće volim malo da uzmem. Ne nešto puno, ali... Ma i ja. To ja darim krompir. Znači to je to. Ako vam ostane malo vode na dnu dole, ništa se ne skirajte, kupus će biti ljepši i mekši. Ali ne radite to ništa miksera, nego samo ovako. Samo ručno. Da se osjeti. Zar ne? Da. Dobro. I to je tako lijepo i ukusno, no prelijepo. Ništa ljudi, uzmite kašnje, stavite ubrus da popiju ovo ulje. Ne stavljam ja nikakav ubrus. Mam ti meni tvoje kuhinje. Pa dobro, mi nemamo ubrusa. Kako nema, evo ubrusa. Poskupio. Neka je, ja ne gledam šta je poskupilo, šta nije. Evo ovako, izradite kopiru. Ručno. Da vidimo kakva je tekstura. Probajte ljudi, kako je lijepo i ukusno. Ja sam oko mali mrzio, sad volim jako. Pa zeleniš, sve što je zeleno lijepo je i zdravo. Evo, hoćeš probati malo? Neću. Ha? Neću, ja samo pokažem jedno kako izgleda. Eto. Evo da pokažeš ljudima, Eto. No divno. Evo da vidite ovom situaciju, vidite kako se smanjuje, bilo je sad 83, sad 67. Znači kupi sve ove gasove. Eto. I onda kad pokupi sve ovo, onda ono postane plavo. Ma odlična stvar, zaista. U pitanju je Philips pročišćivač. To je stvar, sve im je stvarno kvalitetno i lijepo i usisivač nema više vrdanja i duranja onih džoga. Slažem se. Ljudi, nisam izašao cijeli dan iz kuće. Smrdi cijel dan. Nisam raspoložen da šalim se, nego što ću depresija napolju, tako da... Smrdi cijel dan u kući. A šta ti radiš? Ja sam svašta uradila, i ručak napravila, i pobrisala, i usisala, i okupala se, svašta. Ma bravo za tebe, hvala ti puno što ste podijelila sa nama. Ja odo da sredim ovaj video, da ga izbacim. Čeka me jedna intenzivna sedmica, zato sam cijeli dan u kući. No, draga, šta ti kašliš? I ti se razboljela. No. Ljubim vas, pa se čujemo uskoro. Ranjuje ti. Jest. Nadam se da vam se svidio ovaj video. Pusa, bye!